Muyize ngo konse. Dore mani byarabaye kwizo. Ubona ko hagezwa byarabibinze mani bashyira iki kiboro mani. Ona nimba kwere. Abana bite. Bana kamera yanjye we. Ntabwo twazanye bayidire. Kura mu mufuka maze uremera undi mu oji. Nizi ngizi. Marazita. Mukagera umuntu ufite icyuma kuko yabakiba. Abe. Urizi. Aturikunda wisuna bisoza ushyiraho akadobo. Isi waje rya. Hari akameza gato kariyo gato gato. Tuzana akameza kumwe muyi. Banguka. Cyangwa ni lenge. Ubonye akabweli. Nakasa muto. Nyine ngo ni milisosi. Ibe na milisosi. Yinyerizi ko. Ibe na milisosi. Senderish. So bari guserereza rimwe amubwira ati nibe nawe ubonye umugabo. Ntabwo nari stariba. None ibikize. Mubaze nawe ntabya. Ni ibyiki muze. Ahubwo ni Emeze bitese. Sawa. amahoro. Simwe mushaka umukiriya w'igikara s'ubwo. Se waje hano gikoni. Ndebe. Hano. Yangu ma. Igira hano. Oya na. Babanje bakayifotora. Musa yaragiye guta sound ngo yirukanye. Njya hese. Hatungi. Hatu. Enda mwumva di. Niko hatu. Nambara kugira mu kubo. Uri kutwumva di. Yego. Dore amazi. Ntabwo mani yondiye. Ice cream. Kandi kare. Fasha. Umutetsi wa nyawe yizi. Gerageza mwana. Ajaje. Yihoreye. Komeza kata. Bireba bikata. Shomba mifurusheti. Genza wana haruzayiwa. Ande ugo ujuhagarika umuntu akandika nibwo ihita imanuka. Hanyuma noneho katiri urangiza. Atiyo ngiye urangiza. Sheri, wagize amafemba Sheri? Ameze nabi. Giye kuyoza. Kumeza. Naje washinya busa. Yo ushaka wavugishijwe. Byatari. Gift afite amagambo. Gift kufite amagambo. Akwera umugabo yabonye. None kantu kose ndi kwivugira havugishije. Sha wavugishije. Mwana wanjye nta kundi byagenda. Kundi nabigenza. Samunyemereye pasi. Nta kintu kibaye. Conditions uko ari mwiza n'uwo mfite ari ikibazo ntabwo. Ibi dakase bipanze neza gusubiremo.
ibyo batakase ndavuga imbuto n'izi zose mbe ndetse ikiza ndetse twifate neza oya ahubwo mbasanze mu mabanga amabanga se tuba twayazanye mu kazi ntago yabura nagira ngo nitarira ajye ku idirishya bamufate neza kambasige mu mabanga yego yego baba iragitariro muze jyana biro bidakase Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masinga ya Amerika. Hafa aho ngaho. Mimi nakujiwaga. iraronze ni mwishote Yaje ari orange. tugire se cyangwa imvura ni nyinshi Etse musaza afata sound yo. musa imvura ni nyinshi Ne muri babiri. Musa sound. bwira atunze aje boringo atungi Yibereye yanze. Arimo arakaraba zaya. Reba ahantu yagiye gukarabira inyama. Yigiye mu rugo rw'abandi gukarabira. Abura bafise. Ngende mu hanya mu. Inyuma nagari. Kugira ngo Sumana abone ahantu ajya kwigira hano. Bro. Ugiye wowe. nje gufata sound Manuri litara. ukuvuga ngo uko muri mumeze tubaganye bitese iwanyu muraho mukikiriza uyu rero njye rero nitwa Papa Sava ndi inshuti y'umuryango wa Hatungimana Maitre Tami amwita Maitre Tami wese wabo w'umukobwa uyu nawe ni mwene wabo ni nyirasenge uriya musaza nawe ni se wabo w'umukobwa nawe wa se we n'uyu baravukana ngo mwebwe tubite ngande Ndindi twatigaida. Inshuti igira inyuma yagize neza ndi twavuye umuhungu yanjye ngo mereke twegere muri. hanyuma wabona kuvuga ngo wowe Niba byariya mubarakari. niba nitutangira kubazimanira bari kunywa ntiyajya aterura inzoga kidahida mubuze ntaterura kidahida mubuze noneho kidahida agera aho ashaka kujya kwihagarika nahava ubu yarabaziciye urwabo arasuka gutomeka ubundi se ubu inzoga arayinywaga umuntu urimo kunywa ishoti akantu gakeya kagezaho ugasukayo ugahita usuka kandi kagezaho ugasukayo oya n'ubundi aragaragaza ibintu biterekeye agenda niyo wacu ntabwo babavuga ni ba bakobwa baba baje nyine gufasha mugenzi wabo hano kugira ibintu nyine nk'uwakunze kongera
nakoresha ikuremo ahubwo na bidasiye na jyana bidase igira imbere itarari cyamosha kuramo iyo tripod namwe mwese move your eyes nararujumbo umuserusio solution mu nyama ari gusera nararujumbo oya miri solution sinzi ibintu sinzi abarise bacamo hano zirana rujombo nararujombo no kumeza sidasi jya ku meza nararujumbo